Jadi iya jangan nyawer mana? Oh, oh. Semuanya nih udah kumpul sini. Calon pengantin ini udah lagi mau jalan, udah lagi lagi. Siap komandan. Ayo. Siap. Nah, Mang Didi Naon. Kali gini, ya, siap senyum 1, 2, 3 tangan 1, 2, 3 masuk tangan. Semoga orang kalungkeun rangkaian melati. Mangga Pak. Rangkaian melati tawis sareun tawis hemat. Ada baris di jalan cinggali terbang saya. Ditahan sakana. Cekal alasan ka mama. Bismillahirrahmanirrahim ujung sumpit kasih. Cekal mama kapok. Apa kapain? Alasan ka apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim ujung sumpit bagi cekal Mama sekarang apa aja ngapain Pak? Semuanya musafahan nomor apa?
Cekap. Semangat Mama kali apa? Mau semangat biar sopi. Cekap. Mama apa? Semangat Mama kali apa? Orang Batun Batacan pengen pamangan di bawah hubungan katepan anu peratos di saya gitu. وسلم وبارك عليه. Video lah. Video. Ngatukan ujung sumping kanggo kulawargi Jembar bakal calon panganten pamangget miwah rombongan sumangga urang nyalikan kursi anu parantos disayogikeun. Di palihan pangker pangitan biasa dicalikan aya kursi di palihan pangker sumangga kanggo Mama kali apa aa teteh tiasa di palihan pangker teh sawias-wias nyebut Mama. Arep tinggal kuping insyaallah kanggo sadayana sumangga urang nyalikan kursi di palihan pangker aya di palihan payun anu bade di payun sumangga calikan wae kursi di palihan payun. Sumangga apa Mama di palihan bakar tiasa dicalikan aya kursi anu parantos disayogikeun. Mana? Itu di Dina raraga rangkaian acara prosesi akad pertikahan atau apa Aan Farhanuddin almarhum kali Mama Etik Siti Sofia. Insyaallah badis didahulup ku hadirin miwah tetamu undangan anu sami rawuh hormatan sipuri kanggo ngabuka segala acara sumangga urang aos basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pamugia segala rupi acara aya dina kalancaran tur aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hati-hati tidak tadi didago-dago di bareto ayeuna parantos nyampak sok sanaos sami surti sami uninga maksudna nanging kanggo nyumonan tindak kanduk tata titi duduga prayoga tecek. Tahan dulu. Oke, siap. Senyum Mama. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Disimpan langsung dipeluk. Cipika-cipiki Mas poros akrab. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun. Kemana tadinya? Hadirin dewan ketemu undangan abis salam petugas kepada sedekah para kesumping kebetulan urang garis dapat karena proses akad pernikahan atalis agenda Ya dapur. Ananda, tapi sekarang
Atas dugi kawan prestasi, insya Allah hidup sekedar pribadi semacam tidak akan kebaca. Kamu ayah kehilangan. Insya Allah. Saya lepas makasih. Desa tadi sudah apa? Bisa berbudak dalam neda apa tekan ucapkan mama pamugia mama masih doa bangsa ini masih harwidi kamu hidup ucura doa tidak kelancaran akan pertikahan dirangkul mama dirangkul mama yang tergenuhan kamu mama ada pertos kajaga ngeri di alhamdulillahirabbil alamin mangga pamugi aku apa dipasihan doa bangsa ini dipasihan bidik ngaturkan nuhun kamu apa anu parantos ngadidik urang kali apa dirangkul apa dirangkul katur nuhun kamu apa katur nuhun parantos ngadidik urang kali apa pamugi aku apa kuncikan doa bangsa ini cekap ke apa saling deui mangga pemirsa apa haji asli ke dawidi mangga bismillahirrahmanirrahim apa dawidi pamugi dipasihan doa kelancaran kanggo insyaallah calon minantu anu bangsa eta cekap baget petugas di tadi aya di lokasi bagaimana apanya mohon Gelis bagar atau siap tentang sarang calon calon hidup. Hadirin diwak undangan atau sambil lakukan pada siguri dilangsungkan make up sederhana kebaya di Satya Wedding. Bismillahirrahmanirrahim. Nyagakeun Nadia Nur Melia. Mangga bagar Bismillahirrahmanirrahim. Anu cepat terus. Bagian gelis atas yang kita sang bakal calon bodoh hidup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hitungan katilu hiji 2 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim simpul teteh umat kita acan halal jantan salim simpul wae sebagian bismillahirrahmanirrahim pamugia hidup di pasihan kelancaran tidak prosesi akan pernikahan semoga bagian kaset kurang kalendah pemilihan payun diberikan payun AA mangga dilajang ku teteh mangga kumargi waktu si cenegana petugas penginten angkat gauna semoga garis ngalengkan Mas kawin ya, kanggo Basi nama kan basi. Sudah waktu sudah widi di panon saya. Insyaallah proses dari istiqomah. tinggal lagi yuk cepetan ieu na Nyagakeun kanggo aplikasi kantor urusan agama. Mana buka amrang? Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aizin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa upawidu amri idrina kali ibu titausita keringan cikupel jaya hakim calon memberisi wastana Neng Nadia Nur Melia putri kakasina Bapak Mugia enak mampiro jadi kayak jamna ke anak dulur tedes kaula katanya siap
Salajina mahar mas kawinna ma'rufina. Arupu. Mas kawinna sama 5 juta. Salajina sigot talik tolak tinulis na buku nikah. Satuju siap menanganinya. Cekap salajina amal saksi ti parihan si kepul. Alhamdulillah. Bapak ti parihan. Sabada diaikeun pameriosan agen mepen ketukan Dulang data arisan pernikahan kami nyatakan insyaallah teu aya watelan pangudi langsung ke akad nikahna kersane calon mempelai. Hari buktaskeun parantos kampana syarat-syarat nikah nemutkeun hukum Islam. Calon mempelai pambeger, calon mempelai istri, calon wali, calon orang saksi. Kalau pandangan dua. Ini pandangan dua. Apa pandangan dua? Muldut kahua tikahkeun abdi tapa megah namina kanjoni kawinan wartos Buwa dina keneh aya kene insyaallah ditikahkeun apa moga namina Yogi Suryono mas kawina sakumaha kasebat luwe mugia laki rabi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nengna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli manawa. Man ahabba fil haqi falyaskan nabi sunnati wa min sunnatin nikah an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ngaoskeun istighfar di luar surat. Sada salam surat utama salam mempelai Bapak Wali sami-sami. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Yogi Suryono kaula nikahkeun anjeun ka anak dulur tegas kaula namina Nadia Nur Melia binti Aan Farhanuddin kalian mas kawin Wartos 5 juta rupiah dibayar kontan. Alhamdulillah. Kama ya bagi di jalan wajib barakah mu'amin suami Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa imamil khair wa qaidil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa ta'atan wa ibadan sallallahu alaihi wasallam wa qadidata kubra wa anisata radhiyallahu anhu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa Itu sah. Kami ini juga pakai seragam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku tercinta, kakanda serahkan mas kawin akad nikah kita berdua agar dimanfaatkan ibadah kepada Allah. Nih, suamiku tercinta, saya terima mas kawin akad nikah ini. Insya Allah akan saya manfaatkan ibadah kepada Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Tapi kunena tapi masih. Tersana mempelai sababi alhamdulillah jimat mudah-mudahan kalancaran akan dikahi ngantar ke rumah kami dina kalancaran min umuri dunya wa dini wal akhirah tindakan rumah kami sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan anak berdua terdapat di kawah kecamatan Sariwangi. Ibu pernikahan panuhun dijaga dirasa sobat sobat. Nanti kamera. Nih senyum. Nah, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Parantos bisa bikin Kulawarti. Saling tatap boleh, saling tatap nih. Bagus. 1, 2, 3. Biar para seorang sekaligus ngatur nuhun kanggo vendor-vendor pangsaena bergewantos acara insyaallah dikawin demi ke akhir wal packaging di Satria Wedding makeup artist di Satria profesional banget ya sangat heula kanggo pengantin sekali insyaallah lebetulan karena sesi foto pengantin di foto sareng buku nikah 1, 2, 3. Saling tatapnya bos. 1, 2, 3. nyaketan ke area pelaminan sebagai keras dipoto langsung sarang mama kali apa sarang pengantin cara adat Sunda sinarang ayah sawer panganten anu insyaallah ayah hadiah dibantu idol ibu supir kapari hadiahnya ayah idol fitri idol adha duka bukan bisa nah import aku ngechat aduh langsung ke ibu ownernya biasa kabarikan momen kanggo pernikahan Sini senyum ya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Jempol Pak. Siap. 1, 2, 3. Rai-rakan di panganten Semuanya senyum. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Boleh kasih gaya bebasnya ya. yang bebas teteh 1, 2, 3. cekap mangga sayana 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. gaya bebas apa mama gaya bebas Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. cekap 1, 2, 3. Rai mama kali apa sekarang Rai di panganten 1, 2, 3. Kasih gaya bebas. gaya bebas
yang abdi putra mama dinten ayeuna sing menuju jungkur kana pangkonan mama yung pandangan mama arukan pas musafir abdi nuampan abdi dokter abdi hatur nuhun mah hapunten abdi mah dinten ayeuna abdi pantos keduka bang berat tada sejam rumah tangga nyuhun kedua ti mama sangkan rumah tangga abdi ayeuna kebagjaan salawat sungguh jenah om berapa get omat hilang sing kapak sing syukur di menang untung sing sobar di menang musibah sing kona aja ya Allah ya Rabbal Alamin cekap keset gelis mangga rangkul aku hampura kahidep oh ini hidup mudah-mudahan ya jodoh anu sajati paparing ti Gusti anu bungkap pegangku hati amin ya Allah ya Rabbal Alamin cekap tageluk jak salabitna sakinah mawadah warahmah tambus ka gunung api bae anak ini kabeh ge anak bapak sabisa-bisa ku mama abadi 2 kali kita tuaan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin ya Allah ya Rabb dewasa malintas rumah tangga mangga doakan ku mama pemenang-menang rumah tangga salamina baca kakiatan ti mama kuapan tanya ti bapak mangga mah manirahi mangga dipasikeun alhamdulillah saling sentangan bagus alhamdulillah mama cekap mah mangga desa sikeun alhamdulillah mugeri salim ka uwa bagus salim ka bapak salah alhamdulillahirabbil alamin mangga mama apa tos katingal yang mangga junjungkeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dituang bagus alhamdulillahirabbil alamin simbol kamu rizki bakal benak jaga di rumah tangga hidup sangat ingin berbelahan pan agungna sesuatu orang agungna eta teh agung tilu digoyang cek terus pemanasan heula orang eta 3 alhamdulillah cuman ada di payun aya apa anu barisna ada di 1 2 3 alhamdulillah 1 2 3 ngajulang kengingku ulah melana 2 langkung catat kalak mimpi kaset 3 gegel ku 2an tahan jangannya neng tahan lelah neng bakal dibuka sok sih akak urang payun ke pengantinnya anak jimatnya diri sesempalan neng tetap anak fotografer saya tahu karena Allah siap aslinya mulai 1 2 3 Alhamdulillah jadi ayat kurang suka pada bisa dituntaskan di meja pagar ayu mama di meja pagar ayu nyamannya ayah kene masya Allah mama kalau tuntas kenana di kali itu mah di meja pagar ayu oh mohon mama biasa kali segala sekali kok atas naraga kalau kamu alhamdulillah Rebina acara 3 hari parantos sulkasan alhamdulillah air kelancaran simpuli pribadi oke atas nabi Satria Wedi atau karena atur santan apunten kira sadaya lapan kalpatan simpuli undur diri billahi hidayah wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cobi anu keing sedotan hayam semuanya upami tak aya nangkang kayak ku si mama bari diawungkeun cenah kitu nya hiji deui Rebina aya nu kene aya ma kene ma
sanes koin mungkin dina sedota. Dina sedota koin maka kayu ka meja mager aya mager tos kenana. Di atas nanti pas sedatan diri aya anu ngagentoskeun. Saumami teu aya anu ngagentoskeun Bapak ditahan heula. Nantinya banyak